Kalau nakkan bag travel yang convenient, boleh tengok video ni sampai habis. So, mempersembahkan Michael Kors Tricia in black. So, untuk version leather, Aisyah ada warna hitam ni saja. With gold hardware, dia pakai pebble leather. Belah bawah base dia. Lepas tu, ni crossbody strap dia adjustable tapi tak boleh detach. Yang ini kan, untuk crossbody strap pakai smooth leather. And bestnya kan, okay, belah belakang ni kan kosong. Belah depan ni ada logo Michael Kors dekat sini, MK dekat sini. Kenapa bagus untuk travel? Dia ada 3 compartments. Tengah-tengah ni ada zipper. Untuk zipper ni boleh masukkan pasport dekat sini. Aisyah nak try long wallet lah dekat belah zipper ni. Weh, lepas. Long wallet pun boleh lepas tau. Okay, now Belle akan letakkan rupa dia bila pakai sebagai crossbody. Untuk harga tiba-tiba Aisyah lupa. Tak salah Aisyah macam RM499 ikut sebelum voucher. Nanti harga dia dekat shopping bag. Tapi lepas ni harga akan naik tau. You guys jangan risau. Kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.